bombe hizo. Mpiti ne bombe. Bichutu lwete uno fizi utane na msaho wa munima benota mukenge mbuka yabunja. Bichutu mwana utububila basoda bose bashile Kirungu, Mitamba, Kiziba, Mandana na Muramvya basoda bose basena bashikira Banyarwanda fasi. Bose bao abale mo. Ndabona bazalendo bino bayikite bamwe bana longiti inyakana mabunduki. Nabano muele monima babembe tonge monima longe ese yakona ya onu bubila ese yakona ya onu bubila babembe bino muketa mona bunda to chimbye ole mulono bibyo to mbita mushilo bya monima ongeza na ese ele hamwabe mwaluba uni umchango beto bana longe bini bashiyela mungulu eno ekolo bayi uchibila mboka na babo basoda kolonele wabo iwa yake basoda ula obanda na kase na ikundi yake abasoda yose ake ikundi naba mateka mabina abunda musa sina nepo babembe banduku chetu mbile bibi muli mbile ishile uke munima mtubi ibi mutangu ndabya ese mutangole laba mu eta ese batango ya ese munima waye ngakwa. Bonjour chef. Mimi napenda hii message ikuwe partager ma groupe zingine. Situation iko fo mu vile ya Goma. Tuko en otage. Hawa jo wanatukosesha amani mchana na usiku. Hawa M23. Leo wameshinda mu quartier Ndosho, wiko wanazola watu ovyo. Sawa gisi mtu anazolaka samaki mu etape school. Alors tunaisha selo maundi aba batu M23 biko wanakamata wanaume ba jeune mujina kusema wanapeleka formation militaire ni bongo, biko wanatia wanawaua. Bashajenga mashimu mingi sana, mafose commune za mingi sana Munyiragongo. Ni wanawabeba mnawazia watu wameenda mu formation militaire, kumbe ni bongo, biko wanabatia mashimu. Na wengine hapa juzi wale bakamata 50 corps kijibasha wao walikuwa wanaimwanga mu CBK Virunga pale ku morgue. Donc jeunesse inaisha, wanaume wenyangali na nguvu banaisha, wakafanya tu hapa mwa hali tutapoteza meme 15000 jeunes mwa mwingine ya Goma, tutashituka mwingine imekuwa ya banamuke tiki. Sasa mimi napenda message kwa partager hivi, tujikaze tuipartager, jeunesse ilamuke, tulamuke. Mwenye anajua alifichaka bunduki abuchomole, mwenye anajua kuko kwenye anaweza pata hata mpanga mzuri achomole. Donc saa hii vitu yuko fo. Nishaona solution moja tu ni kuindana na watu mwa mwingine mchana na usiku. Tukipata bahati tunakuwa tu hata arme taba 12 mwa mwingine. Tunaanza na system ya guerrilla. Bakipita mu quartier basirudie. Bakipita mu quartier hakikisha habarudie. Vraiment itatusaidia. Tusikufe sawa watoto hivi. Sasa tuko tunabakia manyumba wanakia turekipere ni kukufa tu. Unatembea mwingine wanakurekipere unakufa tu. Uko nausha umainite wako bapita watu umainite kuzola tu unaenda ni kukufa tu. Kumbe tukufe tuko wima. Mimi nalancer appel kwa jeune ya Buhene. Tunashitumania kanyie kule majengo. Muko fort. Ba jeune ya Ndosho, ba jeune ya majengo, ya Katui, ya Kasika, tuko fort. Tunajivunia kanyie sana, tuko fort. Vraiment tulamuke. Jeunesse ya Saki. Musiwazi kama abajo biko banakosa gisi banzi. Mulamuke. Tulamuke. Mwenye kuna arme yake achomole kusudi tuila nao mchana na busiku, ila tusaidia pale ukufa kitu tunakufa sawa mainzi. Watu tuwaangalilie. Tuchomokane nabo wewe mwingine mchana na busiku. Anapita bika. Akaona mbele anakupika. Biko anatumaliza ovyo ovyo. Na wewe biko sema wanda mu formation militaire ni bongo. Biko wanda bana baua Munyiragongo wanabachimbia shimu wanapita vile. Sasa tunaisha. Vraiment tujigombane yako sie peke.
mbwini abantu yabo bagati bagagenda abantu yabo bamuhunga mu babwini yabo bantu yabo n'abandi bakole imbere bingi babo oti bagahunga mbwini kwa ne bombe hizo mupiti ne bombe hizo n'abantu bagati bita